yeho market bi na wo Offinso town no na me kai se na wiafia kenten otoso miensa Offinso man hene a wonya ne ba bi ko na wo mo ye se be ye sa market no that time na menye MCE omukọ ho se omukobu dada na wo no na ye ti endentia to mo ye na si abrosai na ka kire se won prema mu ye be wiase be nsa be kan ya jai na ya anye enti ye man ngo sa na omuni emudwa manfo omudi mudwa na omuhye na bose bosome nsia pepepepe be market ombesi no bosome nsia pepepe no bosi awi abrosai de mi na ye hwan na ya ban be ya ya be ya bibia ban ya eno ya ko ho aye ntimi ye e wo kro no mfimfi ha dwen pa ye asese eno aka ena ye police station ba ko so eno nyina na ye middle belt projects projects enti eno apart from that police station and middle belt for babesi me pacho I see the former MP no honorable Ben Abdallah yes and project we o moshase I see yen sankan enti sese eno ewo na ye wo projects ni biso ho a 87.9 Kumasi get fund yes get funds so it was secondary schools no bebre and so I hangi okay and so I hangi so virtually projects e cost Offinso na I stored are they there baby who manage as MCE ebia na nkofo hye the nim Offinso crew bebre popular crew ben na wo Offinso I mean apart from Offinso wo de na kwesi hin abofo e fa hin akokosi hin bewie hin fa ye crew bebre pe I mean just Offinso municipal no start from Offinso old town old Offinso babia dabi old town wo kwa hin crew no okay wo kwa hin crew no ye de hin crew ne bohye ewo utwa nsuo no kakra bia ye de hin crew ne bohye the Offinso old town to free ahinkro ba Offinso a utwa nsuo no bo bepo no a old town ne Offinso old town no oh okay the old town no ekosa akosi abofo na nkro no ba ko ne kwapanyini na no ye bo yo no na fa chebi brekum na no wuti ho ekwa no so na afa wo sa wutimi sa fam sa ebesi wawaso bonsia road no oba babisi ho pa na aduane fra Akoko station kra no honorable Dr. Isaac Yaw Opoku Adaroma onma the current chief executive of Cocoa board the say boahin edu say Dr. Isaac Yaw Opoku was several Cocoa board ache into obeye Cocoa station di ashede de munyam oh I see obeye no ekwa no so enti tobut no na eka ho tobut kan Offinso eno maji tobut o so mo ntwa tobut bi say na onya revenue free ho there be revenue there na enba assembly na ma wo ho na assembly ho revenue ma assembly tobut na mba revenue assembly tobut bia eco central government very well now so as we speak Obey MCE how many years? 8 years. Almost 2 years ni. Okay, so almost 2 years. October, my first term ni. I see. And now obey project ben na we inherit ya still na unya complete year. Because of Sikasem. Bini sa market ya making New Town market. Yeah. Police station. Middle belt. And then you make asa. And middle belt in a project we bring no means can so apart from police station be a school are dying be wabofo a be war and probably a lot of projects and a be WC AstroTurf there me buy na me call GMPC for Ghana Gaza GMPC okay and
nam Dr. KK Sapon kodokoto nanim na odum e boy ma o ma be hyase but then so I stop and so I say o ma ya say baby adu de komodu achiri pa so o ma ya adu fa say ya ye bibia fro light no nyina ya je ho nyina wie oh sir nti aka tef no nko aka tef no ba be so nko na wie edumba hwe ba na say da bi en hwe ma na say mede yeah go so you want to say Dr. KK Saponi GMP so bi oh senior ajabi wa ajabi tiase hey did na contractor no so site ne nyina ye sikasem contractor ne se ne nansa me bisa no o se waye projects ni bebre a yentua ne ka enti ope kakra na nka wode aba abewie a wonya de aka no wonya be 500,000 500,000 Ghana cedis obetumi aba be wie like I say tete wosika no 5 billion I see now so mama can say Akoma FM 87.9 Kumasi mone mo akasa mo aba no issues ana iba joda bi ebere na my by me president appointed me the minanya issue because the way we see cancer me virtually everything is not working. Projects are hold I stored. If I don't about 2 years, within 2 years, a day now offensive for if I saw ben offensive for any free this current government. Oh, and then yeah, school dying. More can be near. And I hear no TVC. If I try, Yakwane be pa. I don't know. Yakwane be no. Offensive pa Yakwane. Kumasi Ashanti region Offinso. Eno krepa. Na ya na amanfo nim say. Jesus Christ. Offinso no kwan ne ekwane eko techima no. Offinso no se wutwam a hu se wugura kro no ma bo nti yakwane ebi no. Offinso Ashanti region Offinso. Euro 2 Offinso nie. Mpacho eno no. Hey! Yakwana asai pa ye. Almighty Offinso ekwan nie. Mpacho asai pa ye. Hey! So for so ben as wow hwe aduane aguso me kasa I'm so shocked enano esa aduane kwasiada etwam yi o ma ntimi amadwa omo amadwa de omo de ko hia abofo na omo de ko hia ye de ba kokote Sunday ne ye na edi kokote dwa okay nti sa aduane nyina eba edwa ana abofo so sa market ne ene me kamia ye say we ending the one of the largest market in our Ashanti region. Of course. Before they I understand. Before they meet us because me take them papa. Be wa kwa panyini entimi medwa. Chebi for entimi medwa. I see. Akoma FM 87.9 na so no anu gusu e be ba kwa ne so. Wow, se mo hu se de e therefore mumbra Facebook na mo akasa mmehwa ade Euro 2 for Offinso. Euro na your friend na we afia kente. Omedro na atofo ne nyina afiri. Eko. Ti wo hwe akuafo yi bra wo mabre na okotwa ne board ya kra wo beton na odi ato ne nchene ne meko di akọ ne je ne di akọ na eniema ne ntime ma nti omedru ha na manfo afa no fofofo na omedeko. Oda be MCE oda medamela me ko office na me yam hyehyeme ade say jese amanfo yakwan yo jese wontimi wonnam me cheda jese dum bi a kan de ya na metime full taxi na metie de ko de say de metime am nam ka mu ana ye ka won wo hwe kwan ne ase so nam so